Assalamu alaikum. Izazov bosanskog jezika ide dalje. Moj jezik nešto ne ide izgleda. Danas ćemo, kako se zove, Platonovu jednu knjigu čitati. Mislim, zove se Država. Meni Platon isto drag čitati to nestrpno. Mudrost, znanje, sve. I nasumice otvaram jednu stranicu. Bilo što može izaći. Eto, idemo. 228. stranica, knjiga 7. A sada rekoh, uporedi nas, ljude, sa ovim stanjem, da bismo vidjeli da smo zaista obrazovani ili nismo. Zamisli da ljudi žive u nekoj podzemljoj pećini i da se duž cele pećine provlači jedan širok otvor koji vodi gore, prema svjetlosti. U toj pećini žive oni od djetinjstva i imaju okove dara i vratova, tako da se ne mogu maći sa mjesta, a gledaju samo naprijed, jer zbog okova ne mogu kretati glave. Svjetlost im, međutim, dolazi od vatre koja gori iznad njih i daleko iza njihovih leđa. Između vatre i okovanih vodi gore put, a pored njega zamisli da je podignut zid kao ograda kakvu podižu mlađončari da iznad nje pokazuju svoju vještinu. Zamišljam, reče on. Zamisli, uz to još da je pored tog zida ljudi pronose razne sprave, i to kipove ljudi i drugih životinja od kamenja i drveta, kao i sve moguće tvorevine ljudske umjetnosti. Ali tako da one iznad zida širce i da pritom, kao što to obično biva, pojedini od njih u prolazu razgovaraju, a drugi ni reći ne govori. Tvoje je poređenje neobično, reče on, a neobični su i tvoji zatvorenici. Slični su nama, rekao. Zar misliš da ovi ljudi vide nešto drugo osim svojih sjenki i sjenki drugih ljudi, koje svjetlost vatre baca na sprotan zid pećine? Kako bi mogli da vide kad su prinuđeni da je cijelog veka drže glave nepokretno? A kad su u pitanju predmeti koje pored njih pronose, zar neće i sa njima biti to isto tako? Razume se. A kad bi mogli međusobno da govore, zar ne bi ono što vidjeli morali smatrati za realne stvari? Bezuslovno. A kad bi odjek dolazio sa suprotne stene, sa stvora, zar ne misliš da će oni, čim neko od prolaznika progovori, vjerovatno da to ne govori niko drugi, nego senka koja prolazi? Zeusa mi, tako je! Ono uopšte nijednu stvar neće smatrati realnom, osim ove sjenke predmeta koju su napravili ljudi. Tako je, reče Glauko. I Sokrat nastavi. 229. stranica, prelijep razgovor između Sokrata i Glaukona. Meni je već duboko dirnuta. Ja ću, ako Bog da, kad prekinem snimanje, još jednom od početka detaljno ovo čitati. Znači, Platonova država sa punom mudrošću, neistrpno informacija. I želim vam da ste dobri, sretni, zdravi u svojim kućama. Da vas Bog sačuva. Lijep vam je.